I pozdrav ljudi, ja sam Juki, dobrodošli u moj novi video. Danas snimam 24 sata bez sna, tako da lajkajte ovaj video i nadam se da ćete uživati. I evo ga ljudi, dobrodošli u moj novi video. Znači, danas snimam 24 sata bez sna, kao što sam rekao u videu, u uvodnom videu, bla bla bla. Tek sada, malo prije sam se tek probudio, sada je 10 sati ujutro, tako da mi sad otprilike još malo idemo sredit vatrogasni dom jer imamo neki parti navečer ono i pa ćemo se čut kasnije. I evo ga, sada je 1:30 popodne. Nisam vam snimio kako smo sredili dom, ali ćete vidjeti kasnije. Dakle, sada idem po frenda, onda mi idemo kod mene, pa ćemo onda snimiti video, jedan drugi, i opet se čujemo kasnije. I evo ga ljudi, nisam vam snimio kad sam došao po mog brata, ovo je moj brat Drago, imat ćete njegov Instagram u opisu videa, tako da ga zapratite, ili ću staviti negdje na ekran Drago _1986 . Nemojte nam zamjeriti, sad smo vjerojatno onako polupijani, možda malo više, ali 5 sati i 20 minuta ujutro je, malo smo krvavi. Nema veze. To je ono naše klasično popijanje. Nisam pola toga snimio, ali ono što bude u videu bit će. Da, bravo, brate, nema ništa logike ovdje, ali nema veze. Tako da ćemo sada doslovno u 5 ujutro snimiti drugi video koji je trebao u subotu biti izbačen, ali nismo uspjeli, tako da će u nedjelju, odnosno to je danas, tokom dana, bi trebalo biti 2 videa izbačena. Ali to ćemo još vi zavisi, sve zavisi od toga kako budem ja izedito i kako mi se vidi jezik, bože. Ok. Sve zavisi kako ja brzo izeditam i koliko mi brzo kako mi se vidi i koliko mi brzo uploada internet, pošto mi je u zadnje vrijeme nešto spori internet, ali ubrzo dobija novi internet puno brži, tako da opušteno, i vjerojatno očekujte live-ove i to onako vjerojatno jednom tjednom, zavisi, vidit ćemo. I sada je znači 5:21 javit ću vam se tek oko 9 sati, kada bude točno 24 sata bez sna. Malo sam se zajebao, jebi ga, polupijan sam, nema to veze. Doslovno. Ubacit ću vam par videa, brate, sa partija, kako je bilo, jebenica, šicanje, nisam puno snimao da ne bi dobio copyright zbog glazbe, ali šta uspijem ubaciti, uspijem. Biće vjerojatno kratko, ali nema veze, tako da
ostavite like na ovome videu, mislim ja ću vam se opet za jedno par sati, ali svejedno ostavite like na ovom videu, ako ste došli do ovog dijela videa, ostavite like, pretplatite se za kanal za još više ovakvih ludih videa i idemo brate na najjače do 500 suba, sad smo na 406 suba, ja mislim, 406 ili 407 suba, tako nešto. 406 ili 407 suba, idemo do 500 suba u roku, šta misliš, koliko mi treba vremena da dobije još 93 suba? Manje od tjedan. Mjesec dana. Manje od tjedan. Mjesec dana, brate. Ni tjedan dana. On kaže tjedan dana. Ako vi mislite da ću u tjedan dana doći do 500 suba, bacite like, daj subscribe. Tu dolje je like. Vama to znači 1 sekunda, meni to puno znači. Uglavnom, ja ću se za par sati, a mi sada idemo snimiti novi video I evo ga ljudi, doslovno, sad je oko 9, pola 10 sati ujutro, znači 24 sata je prošlo bez sna, doslovno sam mrtav, sad evo idem spavat doslovno. Ako želite drugi dio ovog videa, zapravo 48 sati bez sna, 48 lajkova na ovome videu. Ako bude 48 lajkova, skoro sam rekao sati na ovom videu, ako bude 48 lajkova na ovom videu, snimam 48 sati bez sna. I malo ću detaljnije snimit. Ovih 24 sata bez sna nisam toliko detaljno snimao, ali bit će u 48 sati, ako dođe ovaj video do 48 lajkova. Tu je moj brat Drago, nespašen. Jedva gleda bok te uzis. Tako da, ostavite like na ovom videu, pretplatite se za još ovakvih videa, zapratite Drago na Instagramu. Drago donja crta 1986 donja crta i mene Jukis 2i02. Imat ćete u opisu linkove naših Instagrama. Tako da, lajkajte ovaj video, pretplatite se za još ovakvih videa i vidimo se u sljedećem videu.